Agaseke k'amakuru mu karere ngapfunduriye muri Kongo Kinshasa. Umuvugizi w'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Major General Sylvain Kenge yemeje ko guverineri wategekaga amajyaruguru Major General Peter Cirimwami kuba yapfuye yazize ibikomere. Mu ijoro rya tariki 23 Mutarama nibwo umutwe w'M23 watangaje ko General Cirimwami yarasiwe mu gace ka Kasengezi. Major General Cirimwami yishwe ubw'ingabo za leta ya Kongo zari zihanganye n'inyeshyamba za M23 mu mujyi wa Sake no mu nkengero mu birometero nka 20 uvuye mu mujyi wa Goma. Muri uwo mwanya yari yagiye gutera ingabo mu bitugu basirikare ba leta no kugira ngo bafatwe amafoto ari kumwe n'abari imbere ku rugamba. General Kenge yavuze ko General Cirimwami akimara kuraswa yakomeretse cyane ndetse aratabarwa akorwa buri kimwe cyose ngo agezwe Kinshasa, aho yagomba guhererwa ubuvuzi bw'ibanze ngo bajyanwe no kuvurirwa mu mahanga, ariko kubw'amahirwe make ibikomere biramuhitana. Uyu muvugizi yatanze ubutumwa ku iroro ry'ingabo zivanze n'igisirikare cya leta ku buryo bwiza bwo guhorera General Major Cirimwami ari ukwegeza M23 kure y'umujyi wa Goma ndetse no kuyambura ibice byose igenzura. Ati uburyo bwiza bwo guhorera General Major Peter Cirimwami nuko tugomba gusubiza umwanzi kure ya Goma no kumwambura ibice byose yigaruriye. Ni inshingano, ndetse izo nshingano ni uburyo bwo gukunda igihugu. General Major Cirimwami wunamiwe na Perezida wa Kongo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo yavukiye mu bwoko bw'abashi mu mujyi wa Bukavu. Akazi ke k'igisirikare yagakoreye igihe kinini mu burasirazuba bwa Kongo, n'umwe mu butegetsi bw'iki gihugu bwizeraga ko hazi neza. General Major Cirimwami yakunze kugaragara nk'ushyigikiye cyane imitwe irimo wazalendo na FDLR, ndetse yerekana uruhare rweruye mu mikoranire y'igisirikare cya Kongo n'iyo mitwe, by'umwihariko mu ntambara bahangayemo n'utwe w'inyeshyamba za M23. Raporo nyinshi z'impuguke zagiye zigaragaza ko General Major Cirimwami yari we shyiga ry'inyuma mu guhuza FDLR n'ubutegetsi bwa Kongo ndetse n'ingabo z'icyo gihugu. General Major Cirimwami yishwe mu gihe M23 yatangaje ku itariki 23 Mutarama kugiye gufata umujyi wa Goma ufatwa nk'umurwa mukuru w'intara Kivu y'Amajyaruguru muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibinyamakuru bya Kinshasa byanditse ko nyuma yo kurasirwa ku rugamba General Major Peter Cirimwami wari guverineri w'intara Kivu y'Amajyaruguru yazamuye mu ntera mu rwego rwo kumuha icyubahiro. Byemerejwe mu nama y'abaminisitiri ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yayobowe na Perezida wa Kongo Tshisekedi ku wa gatanu. Nyuma y'urupfu rw'uyu mujenerali bamuhaye ipeti rya Lieutenant General. Muri iyi nama kandi Perezida wa Kongo yashimagije General Peter Cirimwami, yavuze ko ari umuntu w'icyitegererezo uharaniye amahoro mu ntara Kivu y'Amajyaruguru kugeza ubwo yicirwa ku rugamba. Ubutegetsi bwa Kinshasa bwari bwanze gutangaza amakuru ku bijyanye n'uyu mujenerali wari inshuti ikomeye ya FDLR, ariko kubera igitutu cy'itangazamakuru n'abatuye Kivu ya ruguru byaje kurangira bemeje ko atagihumeka kuba bazima. General Major Peter Cirimwami kuba yagizwe guverineri wa gisirikare w'intara y'Amajyaruguru muri Nzeri 2023 asimbuye Lieutenant General Constantima. Iki gihe watumijwe Kinshasa gusobanura iby'ubwicanyi bwakozwe n'abasirikare umutwe urinda Perezida wa Kongo. Intara ya Kivu ya ruguru niya Ituri zimaze imyaka zugarijwe n'ibibazo by'umutekano muke ukomoka ku mitwe y'inyeshyamba, ibyatumye leta ifata umwanzuro wo kuvana ubutegetsi bwa gisivile mu izo ntara hagashyirwaho ubutegetsi bwa gisirikare hagamijwe kurandura iyo mitwe. Cirimwami yari mu bashyize imbaraga mu guha intwaro imitwe yitwaje intwaro yiswe wazalendo, by'umwihariko ashyira kubera umutwe w'iterabwoba FDLR. Yizezaga ko na Tshisekedi bazabafasha gukuraho ubutegetsi bwa Perezida Paul Kagame mu Rwanda. Urupfu rwa General Major Peter Cirimwami rwabanje gutangazwa n'umuvugizi w'umutwe witwaje intwaro M23 mu rwego rwa politiki Lawrence Kanyuka, wavuze ko bamurasiye Kasengezi abinyujije ku rubuga rwa X. Icyo gihe Kanyuka yaragize ati umugaba mukuru w'igisirikare cy'umutwe wa FDLR General Cirimwami yapfuye yicuye Kasengezi ubwo yasuraga bari imbere ku rugamba kugira ngo yifotozanye nabo. Amashusho ya nyuma ku mbuga nkoranyambaga General Cirimwami amugaragaza ari imbere y'abasirikare, ariko ubona ko nta cyizere cyinshi afite nka General uyoboye ingabo. Ni amashusho kandi ubona ko nta bwirinzi na buke yari afite nk'umusirikare mukuru ukorera mu karere k'imirwano, ndetse hari abatanze bumwe mu butumwa bavuga ko n'imodoka yagendagamo zari zisanzwe kandi yari akwiye burende zitamenwa n'amasasu. Iyi ntambara ya M23 burasirazuba bwa Kongo yongeye guhangayikisha umuryango w'abibumbye, ndetse umuvugizi w'umunyamabanga mukuru Bwana Stéphane Dujarric yatangaje ko iyi ntambara ishobora kuzaba iy'akarere kose, asaba ko M23 irekura umujyi wa Sake yafashe. Icyakora amakuru atandukanye ahamya ko uyu mujyi wa Sake uko wakabaye utarajya mu maboko ya M23 ikirwana n'ingabo za leta, ariko hari ibyago ko ushobora gufatwa. Runivuga ko imirwano yatumye Minova na Bweremana bifatwa no muri Sake imaze kuvana abantu bari mu byabo barenga 400 bahunze bakeneye kwitabwaho. HCR yatangaje ko ufite ubwoba ko Goma irashweho byateza akaga katigeze kaba ukurikije abantu ibihumbi n'ibihumbi bahatuye ngo byaba ngombwa ko bahunga. Uyu mujyi ariko bawutuye nabo bari mu hagati magingo ya kuko bari mu icuraburindi nyuma yo kubura amazi, umuriro ndetse na interinete. Ni ikibazo cyavuzwe cyane ku mugoroba wo ku wa gatanu, gusa byavuzwe ko cyatangiye mu gitondo ubwo abaturage babyutse bakabona telefone zitabona interinete, ndetse igice kinini cy'uyu mujyi kiri mu mwijima w'icuraburindi kuko nta mashanyarazi n'amazi bafite. Ubwoba ni bwose mu baturage baba muri uwo mujyi ku buryo buri wese yibaza ko biza kugenda bikamushobera cyane ko imirwano ihuje ry'ingabo za leta ya Kongo na M23
iri kubera mu birometero bike cyane uturutse Goma. Radio Okapi itangaza ko iyo kibazo cya internet cyatangiye kugaragara hagana saa 2 z'umugoroba ku wa kane, bibukwa no ku kibazo cy'amashanyarazi. Nubwo ubutegetsi bwa Kongo bukomeje guhumuriza abaturage, iki kibazo ni kimwe mu bikomeje gutuma bahagarika imitima, na cyane ko kubaho nta by'ingenzi nkenerwa nk'amazi bidashoboka. Hari umuturage wabwiye Radio Okapi ati niba nta mazi, nta mashanyarazi, nta internet, nego tuvuga ko abaturage batagomba guhagarika imitima. Undi muturage utuye mu mujyi wa Goma yasabye ubutegetsi bw'iki gihugu kugaragaza aho ibintu bigeze ngo basubirane ituze, ibintu bisubire mu buryo, mu gihe abandi bagaragaza ko umuriro, amazi na internet byakuweho nkana. Kugeza ubu amashuri yo mu mujyi wa Goma aracyafunzwe. Ku wa gatanu ibikorwa by'ubucuruzi byagendaga gake, icyakora imirimo y'ubwikorezi iracyakomeje nk'ibisanzwe. Ubwoba ku batuye mu mujyi wa Goma bwatangiye kwiyongera ku itariki ya 23 Mutarama, nyuma y'aho umujyi wa Sake uri milimetero birenga 20 gato habyukiye imirwano ikomeye ihanganishije M23 n'ingabo za leta. Bamwe mu baturage bari mu nkambi z'agateganyo zirereye mu gace ka Mugunga mu burengerazuba bwa Goma bahunze berekeza mu mujyi rwagati kubera ubwoba bw'uko amasasu ashobora kubageraho. Leta ya Kongo ifite impungenge z'uko nyuma ya Sake barwanya M23 bashobora kwinjira mu mujyi wa Goma nyuma y'aho ku itariki ya 21 Mutarama nabwo bafashe Minova. Ni mu gihe kandi ko ku gicamunsi cy'itariki ya 23 Mutarama M23 yatangaje ko igiye gufata umujyi wa Goma, igaragaza ko muri uyu mujyi wabaye cyane, icyakora ibateguza kubabohora. Nyamara ariko Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo uwari muri Amerika wagiye gusaba inama yihutirwa yiga ku bibazo biri mu burasirazuba bw'iki gihugu. Inyeshyamba za M23 ziravugwa mu nkengero za Goma, aho imirwano ikomeye ku wa gatanu yiri bibera ku musozi wa Kanyamahoro. Bamwe mu bantu bakunda kugaragaza ko ari ku ruhande rwa M23 ku rubuga rwa X yahoze ari Twitter baremeza ko izo nyeshyamba zafashe umusozi wa Kanyamahoro wasaga n'urukuta rwa nyuma ku burinzi bw'umujyi wa Goma. Ku rundi ruhande wazirendo nabo baravuga ko bakihagenzura. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga ya Kongo Kinshasa yatangaje ko Minisitiri Therese Kayikwamba ari New York gusaba inama yihutirwa yiga ku bibazo byarushaho gukomera muri burasirazuba bwa Kongo. Itangazo ryashyizwe ahagaragara riragira riti leta ya Kongo iragaragaza ko ikibazo cyo mu burasirazuba ari ingaruka zo kutagira igikorwa n'akanama ka Loni. Kongo ivuga ko ari ibimenyetso bishinja u Rwanda kukigiramo akaboko. Ntabwo arashyirwaho igihe iyo nama izabera. Gusa umunyamabanga mukuru wa Loni Antonio Guterres yasabye umutwe w'M23 guhagarika imirwano. Guterres yavuze ko ashima uruhare rwa Angola mu kugerageza guhuza u Rwanda na Kongo, akanashima intambwe yatewe muri ubwo buhuza bwa Perezida Joao Lourenço. Yasabye ko impande zihanganye ziyoboka inzira ya Rwanda kandi zikaguma mu nzira yo kurandura umutwe wa FDLR, ndetse u Rwanda rugakura ingabo zarwo mu gihugu cya Kongo Kinshasa. Gusa u Rwanda ruvuga ko nta ngabo rufiteyo, ko rwashyizeho ingamba z'ubwirinzi ku mipaka yarwo. Ubuyobozi bw'ubutumwa bw'ubuhoro bw'umuryango w'abibumbye muri Kongo MONUSCO bwatangaje ko abasirikare 9 bakomerekeye mu mirwano yabereye mu mujyi wa Sake. Ku wa gatanu MONUSCO yasobanuye ko abasirikare bari mu mutwe w'ingabo zidasanzwe FIB bari kwifatanya na Fardc gusubiza inyuma abarwanyi ba M23, by'umwihariko ariko muri Sake binyuze muri Operation Springbok ya gatatu. Yatangaje ko abasirikare bayo barashe kuhindura by'abarwanyi ba M23 muri Sake mu masaha 48 ashize, banashyira ibikoresho byabo mu nkengero z'umujyi wa Goma kugira ngo burinde gufatwa. MONUSCO yasobanuye ko mu gihe ari hanganye na M23 abasirikare 4 bayo bakomeretse tariki ya 23 Mutarama, abandi 5 bakomereka tariki ya 24 muri uku kwezi kwa mbere. N'ubundi nararanganije amaso ibinyamakuru byandikirwa mu Burundi. Abanyamakuru bakize amakaramu ku mpapuro barandika. Banatwe umunyamabanga mukuru w'ishyaka riri ku butegetsi mu Burundi bwa NDIKURIYO yajyanwe kwa muganga igitaraganya muri Kenya kuvurwa ibikekwa ko ari amarozi. Ikinyamakuru SOS menekenze ko bwa NDIKURIYO umwe mu bakomeye mu ishyaka riri ku butegetsi yafatiwe ku wa kane mu ntara ya Ngozi, bamwihutana ku bitaro bya Nairobi muri Kenya. Amakuru avuga ko ari igiterane NDIKURIYO agomba kwitabira cyateguwe n'ishyaka riri ku butegetsi ariko ntiyitabiriye Ngozi, ndetse umuryango w'umukuru w'igihugu witabiriye ntabwo uragira icyo uvuga ku byaba byarabaye kuri NDIKURIYO. Ku wa kane mu ijoro ngo yabanje kwitabwaho n'abaganga bavura perezida biranga bamujyana mu Bujumbura, bukeye bwaho birangira ajyanwe kuvurirwa mu mujyi wa Nairobi. Icyo kinyamakuru cyavuze ko nubwo hatavuga icyo bwana NDIKURIYO arwaye, hari abavuze ko imodoka ye yaba yarashyizwemo amarozi. Igiteye inkeke kuri NDIKURIYO nuko umwe mu bari kumwe mu modoka yahise yitaba Imana ku wa kane. Ubu umushoferi n'umupolisi bagendana ubu bari kubazwa n'inzego ngo bavuge ko ibintu byaba byaragenze. Abatanga amakuru ya hafi muri ambasade y'u Burundi muri Kenya bavuze ko NDIKURIYO yaba ari mu bitaro bya Nairobi nubwo batazi ibyo ari byo. Abandi bavuze ko yaba yarajyanwe kuvurirwa ku mugabane wa Aziya, abandi bagakeka ko yaba yarajyanwe mu Burusiya kwitabwaho birushijeho. Mbere y'uko aremba NDIKURIYO ngo yumvaga atameze neza ubwo yaravuye mu butumwa bw'akazi muri Tanzania. Ababyibuka niwe uhagarariye ishyaka CNDD-FDD riri ku butegetsi mu Burundi, ubwo ishyaka CCM ryakoraga inama nkuru yemerejwemo Samia Suluhu Hassan nka kandida perezida mu matora perezida mu kwezi kwa 10 muri Tanzania. Bikaba bikeka ko baba baramushanikiye muri Tanzania icyo gihe. Reverien NDIKURIYO n'umwe mu bantu bakomeye mu ishyaka CNDD-FDD riri ku butegetsi kandi akaba n'umuntu hafi cyane wa Nkurunziza Petero wari perezida w'u Burundi n'uwapfuye amarabiri Ngozi. Ikinyamakuru SOS Media cyanditse ko ari umuntu ugoye gusobanukirwa ukunze kurangwa n'amagambo rutwitsi cyane cyane iyo yibasira batavuga rumwe na leta.
Umunyamabanga mukuru wungirije w'iri shyaka bwana Siriake Nshimirimana yasabye abarwanashyaka ba CNDD-FDD gusengera bashiritse ubute umuyobozi wabo Reverien NDIKURIYO. Ubu ngo muri politiki mu Burundi hacitsemo igikuba ko abantu batangiye gukeka ko arimo kwikizanya hakoresheje imbaraga zishoboka zose byageraho bakanarugana. NDIKURIYO uri mu bakomeye mu butegetsi bw'u Burundi aherutse kwikomwa bikomeye nyuma yo kuvuga amagambo yafashe nko gupfobya jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda mu 1994. Mu minsi mike ishize ubwo bazwaga n'umunyamakuru imikoranire imaze igihe ivugwa hagati ya leta y'u Burundi n'umutwe wa FDLR ugizwe n'abiganjemo abagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda, yavuze muri aya magambo ngo u Rwanda ruririza. Bijamo gute mbe iyo migwi yabagiriza jenoside kuva 1994 hari 30 abasoda b'u Rwanda baje muri Kongo kuyigwanya, nimba batayimazi birabasha ni nkako kajagari nyene bazaratera batera kajagari kiki ntibamye kuva 1994 ntibamye batera Kongo bica abantu bagira hane ngo reko gwanya imigwi. None imyaka 30 mbe uwo muntu wogwanya imyaka 30 yo yatanguye afise imyaka ingahe? Ngo abarundi bareko barakora n'imigwi bijya n'ibintu bitwaza waravuze ngo jenoside ni ibintu bitwaza kugira uguma wiriza nta kwiriza. Nose imyaka 30 1994 ni imyaka 30 iheze nitwumvise bagwana n'abagana bagwanira za Gisangani ngo bagiye kurondera aba FDLR bagwanira iyo ruguru nyira za Ituri zahe ntibaguma bagwana si imyaka 30 iheze kubera y'abarundi bafitanye imigendere mize na Kongo bariko barafashanya. Ega na Kongo yashaka kuvuga iti muze munajeyo mumfashe none umugenzi ntafashe ubundi none birabashavuje none bo bocavura kubera iki kigihugu ciwabo gifise umupaka ivyo hakujya byo bijeje kwiki canke bariyo. Umva rero ntugire ngo no hava mvuga ngo urabona ngo kwera haje mu jenoside ivyo ndiye sito ndaba twe turabo usalama wa inchi umutekano w'u Burundi mwese napange gwiwe ngo Burundi abasoza b'Abarundi bazwi ku isi discipline bamwe bafise indero mvako. Nyeshuri umukuru w'igihugu yarakivuze yavuze ati none ko twagiye muri Kongo abanyarwanda bakatubwira ngo hari aba FDLR ati nibo batwara iperereza ati twarababwiye tuti tubwira aho bari tubarase barabivuze pana kuza baririza rero. Agaseke k'amakuru mu karere ngapfunikire muri Uganda abanyamakuru bakoze jiba muri no barandika banitwikira muri ry'abanyamategeko. Uganda Law Society ryanikiye Perezida Yoweri Kaguta Museveni rimusaba gutegeka ko rimwe muri leta kiyorwa kibanuka akurwaho ubudahangarwa kurwaho iperereza kuri ruswa ndetse n'iyenza ndonke cyekwaho iri shyirahamwe mu yaryo rigaruka ku byemezo byagiye bifatwa n'uyu mugabo mu nyungu ze bwite byateje igihombo igihugu ndetse bikanasuzuguza inzego z'ubutabera kuko batinya kumubaza. Uganda Law Society ivuga ko ibyemezo bidashinga bya kiwanuka byahombeje igihugu miliyaridi 1000 z'amashiringi mu gutanga amasoko yo kugura ibikoresho bya leta. Ikinyamakuru na Poste cyanditswe umugabo abanyamategeko n'abajya mu rwego rw'ubutabera mu gihugu basigaye babanza kuhakwa ruswa ubu ngo ntawe ushoboye ukijya mu kazi k'amategeko muri Uganda kuko benshi banga gutanga bitugu kwaha. Uyu muryango uvuga ko kiwanuka nk'intumwa nkuru ya leta asanzwe afite ibigo bikora akazi ko kunganira abantu mu mategeko bigatuma yivanga mu mirimo imwe n'imwe ashaka gushaka amasoko y'ibigo bye. Aranashinjwa kwakira ruswa ya miliyoni y'amadolari agacikisha imfungo yashakirwa ku ruhando mpuzamahanga byatumye haza igitotsi hagati ya Uganda, Interpol na Sudani y'Epfo. Iyi bari usohoza ivuga ko Perezida Museveni uko azitwara muri iki kibazo cyakirwa kiwanuka ari byo bizagarura isura nziza ya Uganda ku ruhando mpuzamahanga kuko iyo yangije bitarabaho.